Шул мылтығыңны кеше дә шистапқан едің бұғай. Шистапқан едің үркәбеке қызым. Ойлаған да едің бұғайға табы. Ойлаған да едім. Туағын шистартасың ма? Туағын шистартам. Ойлайсың да ма? Мен да. Элеккеге қарауылшы бабай, йылына бір тапқырда алып қарау едәрі шушы мылтығын қолына. Елек. Әзір ярамай. Соғыш уақыты. Колхозның 39 башаты бар. Соның бір сіңгіне көрі ярыласың. Кім мен алар? Қарауылшы қаптылға табын мен алар. Мылтық ол капризный қаптан қызлар сымар. Сүйіп тұрғандығын әратта. Шулай да атмыйға табы. Как атмый? Пуры дейсің, әтні де атмый. Енді етіне? Кеше, әнейім, сенің шушы капризный мылтығыңды алды да, көршінің құтырған үтін атмақшы бұла. Бір баса атылмай, 2 баса атылмай, 3, 4, 100 тапқыр басқандыр билләхи. Теки атылмады ма? Yok. Degemiz. Yattı da vakırşıktan tüzmedi. Orta abiyga minnet көп edip selam ettirsin dedi de kıyırığın bulgadı da gidip vardı. Olaysa, құтырмаған болған. Құтырған мұсатырға дейір. Құтырған еді. Vallahi құтырған еді. Оғызынан сірегейлері ағып тұрайды. Olaysa мұздық сізден ғарленген. Ғарленген? Кетінді ғадабы. Мұлды ғарленеді міне? Ғарленеді шо. 17 яшылық қаз қолында болғаншы, 77 яшылық қарт қолында болу яқшырақ дейі. Сіздің қолдан атмай ау. Нешік күн аты әлі? Бек біләсін келсе, біз класста 6 қыз едік. 6-мыз да Ворошиловский стрелок едік. Значогы әлі де бар. Шулайда, соғыш башланғаш, бірде сені алмадылар. Значоклары болмаса да, 2 абайыңны алып кеттілер. Шақырсынлар ғатабай, біз де барымыз. Онды күнгі қаларға yazmasın деген. Неге? Әлі қуатын қызларын соғышмаған дейсің бі? Соғышқандар, гражданскийда соғышқандар, революцияда соғышқандар, қазірде соғышалар, ерлерден бір де кем қоймайлар. Бітті. Сіз бізден шебірек соғышасыз. Бізде тұлда... Тұғаман көрінмен, бұл вақытта қайта тұрған едіңді. Қайта? Ешкішсінің іші бітті әміне? Сәлімінің де ұзақлады. Сәлім де қайтыр. Яурамда қараңғы терезеге тігіп сылақ. Бураны құтыра, ішініп ұшын. Айғарма, келер. Кімне айтасың? Алим жаныңы енді кімне айтайым? Солдатты шор, тошылса да келер. Солдатқына түгіл кетәлі ғатабай. Командир кисәгі болып қайтқан. Сержант. Командирларылар, қойшан кейілері, үзері біліп келер. Сенден менен сұрап тұрмайлар. Келер.
Yalan kavuşup da bitemi. Şulara kulay şuğa tabi. Bugün bik demedim bir nerse turunda sileşesi var degen idi. Olay bu baş göğüt. Kişilerek bir cevap verilmesin diyeceğim. Bir kesilgen ipek, geri yapışır iken vatabı. Bana kılıç bilen kesilgenliğine geri yavuştırıp olmuyor. Söz bilen kesilgenlik yavuştırıp da yok. Hatta bular... Tek şulay da şey yola. Bilemir deyip, buranın kındaylı sızlaptan ataştıralım. Alay, işi de kalıbın tilemegeç. Gitmeskeydi. Özü kayıplı. Kayıplı değil. Bir takır isirip gülüş kılıp kaşıkkanıymış de, bir kumala başı uzatıp kıyganıymış. Uzatıp kına kıymadı şol. Konup kayıptı. Konup da kayıtsın değil. İsin gitken iken. Birge kalmagan bit, kayıtkan. Sen hazırgısını uyla, irbik ülkeliken kazan. İzlesen, kayıp sinde de vardır, onda da vardır. Hazır uzisinin yanına kile. Kimsin? Kim olsam, bilmesiyim derim. Kimmesin? Min daha yalınıp barmayacak mı? Yolunluk da varma. Bilgeçten var mıydık yolunluk da durma. Nige? Elle sirjant bulup kayıtkan işin mi? Ya, ansı, berekey mesele. Üzüm yanlışmasa, sirjantından ifritirde üzüp bile bulsa gerek. Şu şuhrat abini. Sen gitmesin yüklerik yapalım. Ben sizin rahmetli oluvazdan atarayım. Bilen vatabı. Ettim bitkileri. Hayırlı iş. Sağ olun. Sağ olun Qadabay. Güzel dost. Yenişek. Ol düzeler mi? Okırlap. Mine azırak parmaklar da eri başladı indi. Bir geybet. Bir meslihat. Sen, mine bu bir günge de baş gün getirgen kişini korap tut. Emin sahip patlarını ulaştırıp kireyim eli. İşli berkadan diken markayla. Gel. Kolunda nerse o? Bir nerse de yok. Sen kurset indi. Kursetmeyeyim. Kurset hele. Ne? Sana indi iki işe koluna kurset. Ne? İkisi. Ne? Malayga mı? Kızga mı? Kim bulur bir tane? Qaysi yaxta qiymatday? Kim yatsız? Şun, qaysi yaxta? Sol yakta. Olay bulğaş. Malay. Koydan bilesin. Malaylar sol yaxta bulalar. Kızlar sol yakta mı? Olsun, bilmem indi. Edik işi. Bilmezsen bilip kal. Balalarının kızları da, malayları da yüreğimde var. Şulay da. Malaylar tügerek buladı. Bilmezsen Mirkem. Min ama isimde de laf bilen indi. İyisin. Ural. Kız bulsa o gidip kuşarımız mı? Olsun İlkem, sinimle indi. Bilesin mi? Bunun indi günler doğaşa. Ne dedin de? Savaş bitken günde. İş oylansın gına. Biter miken son soğuş Halimcan? Biter. Bizning balabız tuğan günde. Soğuş bulmazqa deyiş.
Kış yüzünün kış ikenligin bildirir. Yazga tarttım, жылы gün bulsun. Bitine kıtıklap, kübelep kar yağıp dursun. Biz anışıl kar şekilli, ak mamak yurganға tülüp, uramga alıp çıkarmız. Sen mine erkem, yılmayıp bararsın. Lele, yılısının erkem. Söyle Galimcan, söyle. Мен seni tımlarga şunu diraham. Min oğlumdan bitin aşı. Ama yana dünyanı көрсәтермен. Mine zenger kök. Varır yolum şu zenger kök kürдік. İksiz, şiksiz bolsun. Ama мәңгі sönmez kıyaş. Мәхәббәтің şol kıyaş gibi kaynar. Nefretin buz gibi salkın bulsun. Әтиң bilen әниең сиңа шушы дөньяны бүләк итә. Кабул итеп ал улым. Şeker yedir, yap balanın bitir. Salkım tidiresin bir. İrken. Ülkenlerin bütünüsünde unuttuk. Yok. Bütünüsünden değil. Men endi seni g'afu etmem degandim. Boshda sen sug'ishga ketgan vaqtda seni qaytmasin deb ta'kidladim. So'ngidan g'ina bolamiz bo'lasin birgashgina yarar qaytsin dedim. Men endi seni ko'pdan g'afu etdim. Tik meni amiyim. Uyga kiri aylanib qaytuvim bilan men uning nomusini ranjitdim. Şuna ko'ra Galimjon, sen yanadan g'afu etib meni so'rab olib ketgan. G'afu etmese. Eter. Gider misin oğlum? Mene qaytib shetirga ber. Belki. Olu qaytgan şkoluktan ura qaytarmaz. Anda narsa? Kino. Qiziq mikan? Мәхәббәт turunda değil. Bir-birisine şat yemişip ümüşatırganlardır endi. Öbürselerni iyi bulgan ama. Seni şundaylarını içinim seni Galimjon. Bitken mi? Qorang'ıdı. Bitken mi? Allah'ım. Mında yarım sayık ya. Yarı elbette. Bunda bir günde görmeyeyim. Солдат деп сақлап тұрға қош. Шелдіріп сыпырды ма? Сыпырды. Яра, егей бі. Бек мәслихат. Атам кішінің ерқылуында болу яқшырақ. Біз шен қойып бейбәрейік. Суларғар мидан. Harika. Ak getirdin mi? Ak getirdim. Abo, konuşmakta kulunga bakasın tügülmezsem, elde bir şey etarsın mı? Көрмейсің еш, сама ұқшайт Наташа. O'zgardi zamonalar. Erlar shunda xotinlar shunda erlar. Ellemekten bir uzun bilaman. Мен болғаш, сен атаған кім керек? Sen nerede atağay? O da Kıtay sesini yaşmalı. Bir kere aptalı sana benim de elim var. İşitmezsen bir kere terkin işlerimize. Koy kas, ikimizge de ele gel. Sine kuşaları bulmaganlardan araştırın derim. Araştıram da abi. Konamılar mı? Hikmet, қара-қараудағына түгілсі. Жүректе.
Yürekte. Uzun bir kişilerde de bir şaksın. Buna senin kuatın olgan, bir kafiratın iyi olgan, ikinize mine diyen ton, kovuşunuzda koyarız. Buna şurada işten kalbine soğumalık. Buna da durursan. Sen nerse bunu öğrenkinin yolcu bulup geldin mi? Estamamazını, şu gittim bana. Yok, otaray. Yani bunay, sözün ayından, su sıkkanlarına. Boşqa yumuşum var idi Fatagay. Nindi yumuşun da o? Buna yumuş desem de, kengeş desem de, boşuma bir hatar bir uç tutarlar. Şunu ahiretler kengeş esasım var idi. No. Nindi yumuşun da o? Eğitim miken. Ey de koy. Bizine şingedirak bulur. Şu Fatagay'ın vakılar, eğit de koy. Konusunda bilirge dilisem. 30 dışarısından çıkanı 30 yıl sizlerle ziyiptir bulmaydı yana. Ekmeyemem ne bilmeydim. Yine Fatagay, bu sefer kaç sukurur ben yaram. Sağ olun Fatagay. Bravo. Etmedi. Etmesin. Evet. Usta salıp biberiyik. Ot salsalar. Kışı yüreği de kaynay. İnde kaynarsa. Var idi. Sehli bilimde baytkan iken. Katavay. Nasıl? Baykamattan mı? Aykamattan. Tağın birer yıl kütüp baytarayı verdiler mi? Yok Katavay. Bu yıl yalmıştı. 50 oldular mı? Hayır. Kıtlarsın. Oldular Katavay. Gitmenden. Ertege giderge. Kur'an kavuk mu? Hayır. Kırmay bilen yanına da gidelim. Bir yıl yürü tırbaş. De ki da bravalis buldum degen ay. Eylüllerin hazır mısın? Varısı da hazır Katavay. Bayış var, kabil var. Saplarga. Saplarga il var. Lakin koşuk bilen kürüştahını alırgan tutma. Ne? Rayında işitmedin mi? Fronttan indi haller var mı ki? Sayret sımkırında özgerişler yok biler mi? Sarıt sındı kırmet. Katavay. Stalingrad. İçinde mi hikmet? İşe sayretsin. Bugün Stalingrad. Ertege Lenin meslekeye girer. Hikmet, cisimde. Faydalı mısın? Kredit kartı. Kader. Vale. Bu kızıl tügerek Moskova böyle. Moskov. Bu zengar sızıp gider. Gider. Hikmet, cisimde. Bana kayda kelip gittiler mürtetler. Olga ketiriş yok diler mi? Yok diler. Aman bir haber. Batı soğuş var diler mi? Ağır günler kildiresey başına. Kaygırma. Şingar kız Katavay. Jinger bizi beytuğu gına jinger.
Нәрсе? Әлі шітлересің Атабай? Сен алай рәнжітме әні. Мен ол немесінің түрі солдат сортларын көріп оздырған. 14-ші жылдан 20-ші жылға қады. Рәсейдің жеңуіне шекленмейм мен. Аның шегінген шағы болса да, жеңілген шағы жоқ. Жеңер бі. Ләкин, кіші көп қырыла. Кіші. Суғаш, құрбансыз болмайын, Атабай. Турақ айтсы, сен алай демәнім. Жоғалған алтынны тауып бұла, өлген кішіні қайтарып болмай. Аның қадірін білуге керек. Бәрі Атабай. Бүгін барасы жерім бар. Ойдайын доп. Байынның тайна. Пайнейміш. Тігі көрші ауылға барасың. Ленинградтан қайтқан қыз қайсымы кім әлі? Әдетті. Шының қана барасың. Ауыл, анда кімдерді тұра? Тұрап баларда. Егзорғын ағайла. Әлі шоңыншы өзімізді алып байт тұрғаны дейм. Мен кеткеш. Әне де алғызына қала бет. Оңа да ипташ болар еді. Егейбет, бекмаслихат. Шының атасы герой болған дейлер. Дұрыс мә? Дұрыс. Дұрыс Атабай. Барысын алтын еміз Самайықтан бәркелден әлсін. Өзі де қалак болған. Әңгісі де өлген ме? Бәм 5 жасында қалған. Өзі нешіп құтылғансың? Өзі де бұл. Ұшы кетіп еуған жерінен солдаттарды бір тұлғаз атқандар. Еш болса да шая көріне. От кебай Атабай. Өзіңді яратамысың? Сұраған жоқ. Сұра? Ник сұрамайсың? Жоқ да. Ұялып тұрма. Сен бейт егіт кіші. Қаболес. Мәселені қабырғасына қойып сүйрі. Маяны қылып ет. Тығайны қылып етме деген. Атабай. Нәсе, жүйе барасың ма? Сәп шылай еді. Әне, шаптарыны ерлі бақ. Махабат үшін жал көтуге. Әрләсәлер, мен әрләсіңдер. Рахмат. Рахмат Атабай. Кім бар еді? Ебекесің ме? Не болды? Балалар үйдемін. Yok, не болды? Түсін қашқа. Мә, Қадірлі, Ебеке, апа, сіздің ұлыға... Абдылғата, қышқырып оқы. Бәлки мен алға шұқыған. Қадірлі Ебеке, апа, сіздің ұлығыз Қызылармейіз Қылышбаев Мансур 1942 жылына 15 ноябрінде Сталинград үшін барған қаты соғышларда отарларша... Не? Нәрсе деген? Отарларша қайлақ болды деген. Дұрыс. Оқығанмын екен.
Yıllar başlıklar ilgiliyken. Belki yanlış yazganlardır. Ol büyüt soğuş. Anda kim kimne bile bitirsin. Ana rayon üzerinde de uzun diyen haberi kilip bir hafta olgaç. Uzun koydup düştü. Granjanski'de de şunday halin bulganı var idi. Yara, ilbike, min atlarını ulaştırıp durayım abi. Kim var anda? Kim? Haman. Haman? Hey Haman. Yakınarak girelim. Yakınarak gel. Haman! Allah'ım! Oşarda bir nerse var mı? Var balam. Var. Var balam. Hazır balam. Hazır balam. Hazır balam. Hazır balam. Yine dizili. Vay gerek. Kişinin sorkuma direkt duam iken. Boşamayacak kutusu bulam iken. Buray bizi bunu bitirgandır. Niye azaplanırsın bu ülke? Yok kan. Üzücüler. Ne olursa kontratla. Oğlum, Ece gel aşağı bak, gel bana kayın. Başar kapılar, Allah'a şükür. İğinler umdu, kişiliğine jitmi. İğin tapşırıp, bir başında bulay sonuna kavlana yok eder. Bu yıl kaldı. Singlim firmada işleyip, Selim'in de işleyip, özüm de işleyip. Ambar aldığında aşılıp tazartamız. Motor abi de kalkıyor lan.
Gile. Mə, sütün demiş. Niye yazar? Soğuşarız deyip yazar. Özünsün. Niye bir haberde bilmedin? Benim bir günde buraya düştüğüne gel. Benim burada bir günde bir sürü Boş şeyler bil. Oğlum. Bir kapa. Ot da yanında tuğurla. Yok. Ot var yanında. Yorulmasa otlardan ona gidirgen yedik. Var. Bir kapa. Bugün keş oturağa kileriz yeme. Yol integizinde kızlar. Yok kileriz. Ulan. Niye görünür götürmedin? Kırılmadan da üst boşta pişirak degende. Dürüsün eyt. Eşi bulsa da dürüsün eyt. Neresi şu? Ondan bir oy alıp bilek. Benim maşinem bilen bir yıla boyuna jiberdiler. Uzufka, otuzlap soldat tuturdu. Gittik. Oluyor. Peki yaptı onlar. Gitmeden de koşuma. Nimet zamanı tutup çıktı. Yokumaygandan yokumaya. Zuragandan zuraya bara. Kurbanına taşlama karak kış gibi. Niye işlerine gerek? Bir işe sekunddan bitirisine yük koşulacak. Binde maşinada otuzlap soldatta bitirisine. Bizimle ışık başında kanama kavutup verdim. Yoralandın mı? Sonuçta koşu yaralanmadım da şunu. Biraz buna kulak kullanıp tuttu da. Bitti. Derlik varasa. Benim makine uğrunda. Bizning üst yarılıp çıktı. 30 laf soldattan bir nerse de kalmadı. Şimdi ağaçta, ağaç budağında birisinin bilek oturup durada. Şimdi bana bugün, baş, tekere bir yolda. Katuşkaş. Ne şu çok katuşkaş kurmuş karşısında. Yok bayağı ıspaldığında indireyim. Alı yoldan, kuru kalkmadan hem de indi. Ama sokmağa bana. Sen de o yoldan gittin mi? Yok, min bir tane yer. Benim yaşaysın ki de. Sen başım koydun. İyi, başım koydun. Uzun tünler bu. Düşün bilen şuuşa. Senin yanına kaçtın gel. Zatta, halıkta bulmayı durgan tel. Niye koydun? Anda utireler! Utireler mi? Sizni bulunuz. Bodurlar şakalak bulun sizge. Koştuğunuz kadarına haber vereler. Ne? Min bunu tege bulmanmış kafandan taptı. Sen beni aldağansın. Mansur abini öldürenler. Etini öldürdüler.
Sen benim de ölümümü dirilsin mi diyorsun sine? Dirilsin mi? Ata, haklar ölüm mü? Ben geri yaşamıyorum ki. Niye böyle günde böyle düştü kanka? Gel bana, gel. Kınçılık, 10-da okuyup yürgen şok, orta mektep Kuşağı'daydı. Biz günde qaytib biri turgan edik. Mansur abıyım, bu senin otunu atanaydı da bizni qo'shila turgan edi. Esingdami? Xatirlaysanmi? Bir vaqt yilg'aning o'rtasida kelib jetgach, oti toyib yig'ilgan edi. Biz ikkovlashib olg'a boshladik. Shundan so'ng qo'limizdan uni elektrib olib, yorug'ga haydab o'xshatgan edi. İşte. Şunda Mansur abıyım, kor ağzını sandı başlar. Börük şirli kurmak isteyen edi. Biz şirlemedik de. Au. Sever. Niye de yalatasın edi? Sen yalamakın sulu. Senin bir honatın isen sol. Bir ay bitirdi. Fatı da kelmeydi. Ник, bir ay көп түгел инде. Сен мені яратасыңмы? Бик нык яратам шу Сәмә. Öbüştігіздәме? Ул да сені яратамы? Eğer yaratmasa ilenişik demesiydi. Шулай деген едеме? Şulay degen edi desem. Mene şuşa soğuş degen qaharigine. Soğuş bitkеш, үйленішірбіз дейді мұсың? Her hatında gök dep yazar. Сен нендей бақытлы Кынсылу. Сенің яратқан кішің бар. Frontқа деп бик көп биялайлар бейладым. Мансур абыйыма да деп бейладым. Қараны Кынсылу, мына шушы биялайлар аның үшін деп бейленген. Kızlar, jırlap otursak da değişmesi.
Ағызда шымыр ағашылары жай ойына сыйы күттіріп сен келмедің күзгі жерлерінде япрақларын жерге сүйіптілер. Сен келмедің күзгі жерлерінде япрақларын жерге сүйіптілер. Шымшым ағзалы қызлар, біз еш жақта башқашарақ зірлерді зірлетірген едік. Жүрек жылмашылы берсің, ата абай. Илбике, опшыға не гармонды? Сырмалы зірларының бірағындылар да өте. Едәлі яшты күзіміз екен. Ағиділде тұман қалқан таңдар шолай баттадыр. Өлді деген қайбері бар, дұрыс түгіл қаттадыр, дұрыс түгіл қаттадыр. Эхма қаттадыр, өлді деген кішілерді күттірісін қайтадыр. Эхма қаттадыр, өлді деген кішілерді күттірісін қайтадыр. Қайтадыр. Сүйген ерлер қара болмас, сүйген ерлер ал болар. Қайтырды еп юғады біз жүрегіме ял болар, жүрегіме ял болар. Эхма ял болар, життіз қайтып кірген менің сүйген ял болар. Эхма ял болар, життіз қайтып кірген менің сүйген ял болар. Ял болар. Құшлар кейте, құшлар қайта, ойлатада, елата, жиретін ұлталарында йықылырдан ұята, йықылырдан ұята. Эхма ұята, шешлерімнен еркелейді, елама деп юата. Эхма ұята, шешлерімнен еркелейді, елама деп юата. Юата. Қызым қары? Әлігіне райкомнан шалтыраттылар келген. Оборона фонды үшін бүгін түнгі ес центнер үстәмә иген ертірге қошқандар. Бар алдында ішлеушілер қазіріп келіп жетсен делген. Қызлар түн ұйықламай ішілерге тұрып келер. Әйлерге келдік. Илбек апа, сіз бармағы, өзіңізі Ой, ярамас бей. Яры Илбек апа, сіздің сәлімді сатасыңыз бар. Бардылға тағын кеткен. Gençlerge şanlığa gidelim. Kızlar, gel. Илбек апа, әлі Хаммат турында бірер нашар хабар бар ма? Yok. Шынлап мы, Илбек апа? Шынлап та yok. Әлі оның турда бірер нәрсе сөйлейлерді. Кімдер? Хатын қызлар, өзіміздің арада. Соң, нәрсе сөйлейлер деп, бір нәрсе де сөйлемелер? Хат язамы дейді де сұрамайлар ма? Менің Хаммат білен біргені білген қызлар сұрашалар. Әсен нәрсе дейсің? Келәдімен, тек білер бір айынды келгені yok дейм. Алар нәрсе дейін? Юаталар. Қазір бүт соғыш вақыты. Поштылар машар іші. Бірер жерде жиылып ята тұрғандар дейлер. Башқа бір нәрсе де сөйлемейлер ме? Yok, başka нәрсе сөйлемейлер. Неге бұлай сұрашасың, Илбек апа?
Бұлай ғана. Қорқып кеттім. Бұл ойда қон қалтырап тұрған кішіге. Соғыш қайдан біліп болмайды. Олай демегі Зелбек апа. Бұл бет кесе. Қата келешек. Келешек бе Зелбек апа? Келешек. Гүл менен шулай дегіз, еме. Мен кетемін Зелбек апа. Я өтмейді. Ей, тоқта, қызым. Ұстап қораңды. Әзірек ұзатып қоям. Мен бұл бейлемдеріңе. Тегі бөлмеге кетіп қоям. Әзір әзірақ ұзатайым. Соғыш уақыты тышта шумдай қараңғы. Әзір. Ей, кеттік. Yo'qqa olmay. Onda dışkanlar var akırısı. Kaçtır yürüyorlar. Ana, birisi parmakla çıkıp gitti. Oya kirip çıkanlar olar. Evet ağlar. Nereye kurumuylar gibi? Nereye sinalardan korkmaydın şu. Nereye dışkanın kuyruğundan tutup erkenin oyununa salam deyip o bir yeridir haliydi. Hazır korkutan key. Gün yaptısı da korkutar. Kolunlar var. Gün karanlısı da korkutar. Ölümüce girip kürüleri var. Hatta kişkineden tanışmaşı, kekkup doğuşu da korkutar. Kekkup. Soğuşta Felen soldat, felen batırlık işlegenip yosanlılar. Şanlı. İlk aldığınдағы vuruş? Qarusuz. Qarurluk degen nerse de yok mu? Qarurluk? Anısını anımlaymızlar. Birinci ben yaşka altında okşayıp vereme geldi. Alar beni jilbetsizlerge, başımını yerge, akılışıkta koşup koydurga mecbur ettiler. İşte 2 yıl bo'lgan rengine kutulup bu. Ya koşup, ya ölüp. 3. yıl yok mu ne? Yok. Kış bilen koşup kutulup bulmayı. Men de korkağa sıkıldım hele. Kimden? Özümüzdekilerden. Senin bozdan koşup yatkanını bütün kişi bile kibik. Mine gelip kırırlar, oyak kollarımda beylep, alıp giderler kibik. Elle oğlum. Elle oğlum. Kolay koşup yatkan şey, özüm varıp görünesin mi? Koyda. Montajıkta koyamadılar. Ağol Samet'ten ama, bayın kama. Bu mümkün tügülen kay. Mümkün tügülen. Karıda gelgen başlı kılıç gitmey. Belki kapı iterler. Gitmeyecekler. Otacaklar. Min zakunnu bilen. Olmazlardı. Min zakunnu bilen. Diziltirorga ölüm. Bu nelete durup ölümge varacak. Şuşa çıkanlı bozayı kutuğu hayırlıra. Onlar dişleseler de uterirle gidip dişlemeyle. Koyda senin namusun. Namus?
мәңгі бармасан кей. Бір бітті. Мен елек лес қоспырамда шеғін ақытта менің орман ішінде үй салырға деген қиялым бар еді. Барап тұйған орным да бар еді. Шешмәлі ала, теректілік. Дейім ашуым келе. Топқан үй салыр ұрын. Көрінеді орла. Жиде үй ұшатында. Өткелі қунақ, сүткелі қунақ. Менің йол етіп ешізім келе. Йол! Сенен кей, ағай-бұлай барып әйтірге өйде көрмейді. Неңа денде жаза болса, сеңа да шылды яза болашақ. Сеңа нендей жаза болса, меңа да шылды яза болашақ. Не үшін? Не үшін? Сол ме кетіп тұрады? Сол ғана? Нәрсе іздейсің ме? Әлде бір өзіңнен әңгіме айтам? Бір өзімдіне? Бір өзіңе қиынды қоймаса? Қиын. Қиын енді қиын болмаған қоя. Ятсаң ялғыз, тұрсаң ялғыз, онан да қиын нәрсе жоқ. Мына ұлдашмайды. Кем? Ота қойды айтам. Сенен ішмасам юалырға балаларың бар. Әуін япа ялғыз. Шуша пайда қолған миығынан башқа бір кімі де жоқ. Шул, ол бегірен бір өзі япа ялғыз. Бұлай ұғыса шуынды ейбәт кіші мына. Шуны айтам әлі, ұлдатың, сендатың, ешақта артыңнан да ергайды бұғай. Неге қортық күнігізді құшылықына қоймайсыз? Сен нәрсе біле өрі. Қапталғаттадан яушы болып келдің ме? Әстағфираллах. Яушы қашап кеттің ме дейк? Yok. Filibeki ақират әйді сөзі бұл тұғыл едәлі. Нендей сөз? Bir xəttər o düşdü başıma. İki gün indi, aşağım başdı bu, yıkmağım yıkıtı var. Buna şunda seyimdə ki, yaşaşırga deyip kilgə edim. Nendey oyundu o? Uyum mına mındaydı. Niye? Mına bir tane, ete başlarız, eydip darılmışım da. Juğusa, mına juğu boyu yatlap kildim. Tünü boyu yatlap sattım. Efendim, tigisi bulay bulmaz, mısı bulay bulmaz kebek. Söyle, ben neşik bu sadamlarına tırışırım. Toktayı bir kahret kalsın. Etmezke buldun mu neyindi? Et bitireyim hele. Ben et yaşamam, buna birey etmeyecek gelir, kilim katarlık bulmasın. Hazırda şiğim var, şiğresim süslü kulum. Yarayı bizim bilesin. Yok hele. Buna uzun münabedip tağım bir gün uyuyum hele. 3 gün 3 gün uyla aşkına süzdürü suladım. Senin de tegen yok kakile bir masala gitti de kayıplemeler ama. Mına. Kazanda kayıp, yiyağında kayıp. Yine ahire, tağım uylasal kilerim ben. Sağ olun. Sağ olun öyle. Siz böyle yersiz buları. Kinoga bardık hani. Şunda kızık buldu. Hekiyetleri gibi. İmiş, bir yigit bilen bir kız yaşayın. Onlar yaştan bir-birsin izilip siyenler. Usam şitkeş, yigit kızga təqdim yasağı. Bular şavlatıp, zırlap to'yganlar. Şulay matur gına yaşap yatqanda, el üstüne diyu peri yabırılgan. Sabirken malay tügül bitindi. Dekkine turgalimcan minetkeş şulay. Yigit şu diyuga karşı yalma gitken. Gün sıkışkan, tün sıkışkan. Kadını ona zorluğup kütüp algan. Şulay matur gına yaşap yatqanda, yigit bilen kız arası
Сына, бүдірі шәшлі бір қыз келіп кірген. Солай түгілген ерген. Тектін артық дейдің бет енді. Шол бүдірі шәшлі қыз бұл егіттің башын аздыра башлаған. Егіт қатта құларға енелі қайтмай башлаған. Қуантыны шарасыздықтан әнесі ертуна қойтып кетірге мәжбүр болған. Егітті тағын яуға шақырғандар, тек уақытта айданың күші қалмаған болған. Шындан айткеннер, сенің күшін яшли сиген ярымда, сен аның алдында ғафу өтінірге тиірсін. Бар әлі самауырға көмір салды. Тұқтар әлі сіле бітірмедім бітер. Тыңла айткенде бар сау. Сіле бітірмей. Мені ғафу өтінірге қошқанды әлі ол. Қошта ма? Қошта. Әкет сөйлі бүт. Әкет болса да бейт. Балның сөздеріне дұрыстық бар бейт. Мен ол қошмаса да ғафу өтінір еді. Исәне мен олап қайтсам, таптап берген әр бір үлән алдына да ғафу өтінірмін деп ант бере тұрған еді. Солдаттың намысы сау болырға тиеш. Намысын сау болмаса, соғышуы қиын. Анда қорқыныш ма? Нешек айтып? Қорқыныш түгіл дейсем, алдау болашақ. Башта бек қорқыныш. Әмін әләкін, біреген күткәш, ғалат ешкейін. Ешішләп ерген кебек, атаққа барасың. Аттас, шартлатас. Өтіресің дәмі? Өтіресің де. Өзіңнен өтірілер дейіп ойламайсың ғой. Шындырысын еткенде, асын жатырға вақыт табылмайында. Қызым самауыр бәледі ма? Қайда отыр әне? Әйдер шеші бар балаға. Біз шегер ішіп тұрмайында әрі. Солай тезгене кетерге болды өзім дейінде. Мендер шулайра бейді, ат алып келген ек. Әгер сіз ризалығызды берсеңіз, біз кеттік. Мен сізге бір тапқыр ризалығымды берген едеменде. Шул ризалығымдан келіп қайтқаным жоқ. Әбей, рахмет зұрықты дейде еркен. Қызым, әйбірлерің әзір ме алар қайда? Шыланда әлін ішіп қайтқан шулай аталар. Басылы әзір. Тоқта қызым, қазір. Әттім бетін сена қофынты шектер. Рахмет әбей. Бір қайтып, бір кетіп, ерден болмасын балалар. Ярар әбей. Рахмет әне, сау бол әне. Шулай ма біздің ай? Зор екен. Берді бір білме бар. Ленинградта біздің квартирда 2 бөлмелі еді. Міне мұнда әтейімнің зор шкафы, әстінде білікке гіне самолет моделі тұра еді. Әтейін яратайды ме? Яратайды. Желкесіне атландыртып ертайды ме? Жоқ, o meni ovqatlantirib bertaydi. Әмин әтейінің желкесіне атланып еріге яратайды. Atlandiraydimi? 1 май демонстрациясын алып шығайды. Юғарыдан бүтін нәрсе көріне, кішілер, шешеклер, әлі қойдағы тұрбалардан түтін шыға. Міне мұнда біздің диван тұрайды, мен жүпші диванда ұйқылы Сіздің пісиегіз бар ма? Бар. Екі апамның бұқар пісиегі бар. Ұзақламай балаларға тиеш. Есімі нешік? Әлі тағы. Есімі жоқ бағай.
Benim de pisiğim var idi Vayska isimli. Şunday akıllıydı. Gün benim yanında gana yapıştırgan idi. Bunda oynama. Yok. Bilmem. Yuvaldı mı? Yuvalmadı da. Ben onu blokad vaktinde Kürşü apanın malayına verip kaldırdım. Niye? Onun malayı açlıktan şişine başlagan idi. Haydi şişinip koy. Tukta indi, әнеңнің қайтқанын күтік. Ол нәрсе айтыр, әгер қуып шығарса... Біздің әне ме? Біздің әнді білмейсің әлі сен. Ondan da yaxşıra kişi yok. Әтейін білен ауылдарым орнына қылғаш, мен нәрсе айтам, ұшыны ішке тұрған еді. Әнкей! Oğlan, қайттың міне? Қайттық, Әнкей. Сәндісіз. Бұл кім? Бұл әдепті. Сен айтайын. Бұл шол енді. Әнкей кеткеш біраз, бізде тұрып тұрашам. Ема, Әнкей? Сен нәрсе балам? Армияға кетерге жүресің. Әнеңе бір сөз айту yok. Нендейді қыз ертіп алып қойсқансың? Әне, оны білді түбі. Ол meni ертмәді. Мен өзім қайттым. Әгер қуып шығарсағыз, кетем. Қал десәгіз, қалам. Kızım. Gittin bey. Bizden ayından da yaxşıra kişi yok değil. Neyde şişen? Қонақ бар екен. Здравствуй, дочка. Сау бабай. Қара, осы құмған қыз қай. Біздіңше де су қалай башылаған түгел мысал. Вот ayt şunu meni vatırgata. Nişlerge meni hazır bolar bilen. Tapып қалсың екен. Балайын, маржа қыз алып қайтқан екен. Иден астынан чуаш самаған аласың да, зырлай-зырлай ішесің енді әні. Yarın! Я тебя люблю. Сізніңше нешік бұлар? Мен сені яратам. Мен сені яратам. Сені түгел, сені. Сені. Не получается, вот бабай. Эй, яратсам, получаться и тяво. Яратасың мысың? Яратам. Кеп не? Сені. Ей, қыздар, сен мені яратып азапланма енді. Әне, өз теңдеріңе қара. Сәріңні ярат. Малайка, шәп бейт. Ол малайка түгел, егіт. Правильно, егіт. Әлі егіттің дәнейін дейін. Сүлік көбігі. А что такое сүлік? Сүлік. Это как тебе сказать? Сүлік. Это самый хороший парень. Вот такой. Мен сені яратам, сүлік. Үзіне шулай деп еттің бі сен? Жоқ. Неге? Ол
Үзе әйтергә тиеш. Biz de alay түгел. Ничек? Bizde yaratуы турында башта кызык әйтә. Алдыйсың, ата бабай. Ол да бутырырга. Син бала шагамы, мин бала шагамы? Шынлап шулаймы? Шынлап шулай. Sizde алай түгелмени? Түгел. Sizde de шулай булат. Син аңа әйт, мин сени яратам деген. Аңа әйтергән була. Үзе дә әйбәт, әнисе дә әйбәт. Син әнисен яратасыңмы? Шулай атай. Менә синең кебек шагымнан яратам. Ул яратамысың? Онсын белмим. Мин сине яратам дип әйтмәдемме? Әйтмәдем. Син дә әйтмәдеңме? Әйтмәдем. Жалко. Бәлки ул да яратадыр. Синең әйткәнеңне генә көтә биридер. Бәлки шулайдыр. Үзең генә әйт тә куй, ата бабай. Ярамый. Миңа ярамый инде. Син әйт. Синең нәкъ шундый шагың. Сорарга уйлагач сорыйм инде. Исемең ни Аннушка түгел, ни Маруська түгел дигәндәй. Әтием белән әнием Лебединое озеро балетын караганда танышканнар. Анда Одетка дигән кыз булган. Алар мине биюче булуны телиләр иде. Минем җырчы буласым килде. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. Темная ночь, ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться сейчас губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная темная степь пролегла между нами. Аңшына екенсің қызы? Ата абай, станцияға қадар сен тәсіні бітінді ол? Әлбәтте. Әлі станциядан ерағыраққа кеттерейм әлі. Бұнан аяқ миша етті. Саған жереге бар өштеріңе керек. Нәрсе, ат жеңілге дейсің ме? Солай деп шол. Қазір, бұлауы. Ата абай. Ұзатырға кімдер барасың? Біреу да бармай. Әнейін? Ол да бармай көндірдім. Ей, малатшыны. Ең яратмаған нәрсем солдат ұзатқанда қатын қызның шыңшып қалуы. Қазір, арайғыны жегенде. Ата абай. Сен неге бұлай тұқтай дейін қойдым ау? Қоя барасың? Сені ұзатырға барам. Біз сені отыртмайбыз. Отыртмасағыз, жүйе барам. Бармайсың? Барам. Мәлі? Дұрыс тоғылған ма? Дұрыс. Сен тез қайтырсың ма, Сәлім?
Бик нык көтсәң, тиз кайтырмын. Бик нык көтәрмен. Тукта, минем сиңа әйтәсе сүзем бар. Әйт. Миңа карап торма, теге якка кара. Мин сине яратам, силеп. Менә шуны йөрәк янымдағы түшкісәңе салып қойын. Бір салам, кей? Тупрақ. Нинди тупрақ? Изге тупрақ. Әтейім соғышқа кеткенде аңа да берген едім. Сұрабайыма да берген едім. Сұрабайыма да берген едім. Мама табайыма да берген едім. Аңа да берген едім. Мансұр абайың білем. Әтейім соғышта ятып қалды. Әсен қайты ол. Жеңеп қайты. Неден әке? Қайтырмын. Жеңеп қайтырмын. Отпазыр, ипташ Қылышбаев. Қазір кетеміз Атабай. Әді таңқайсың. Ол тарантасқа беріп отырғанда түшмеймін ұзата барам дейді. Ерлеп те қарадым, күйлеп те қарадым. Есе кетмей отыра, әлі барсам, маса. Барсын ол. Рахмат әке. Мен самауыр қойған едім. Аңа көмір үстеуші болдым екен. Мен үстедім. Қойнап шақтым екен, ол. Қойнап тұра. Мен айтам, әлі шуны ішіп ала болмасам. Жоқ енді қапшағата. Юлдағыларың юлда болу яқшы. Қойтқа шешерсің, әйде. Неге оқтырап қалдың? Шешмәң көп келедің мәлі? Еке, сеңа бір сұрауым бар. Ненде сұрауым? Сен аны ұзақ соқламақшы боласың ма? Кімні? Ешірмейді еке. Мен аны көрдім. Аңа өлік түсі кірген. Өлікні ұзақ соқласам, исләніп кетеді де. Исләніп кетмәсін де. Әке, Атабай, әйләңізді, дұшта салқын бел. Атабай, әйләңді. Нәрсе бақа? Өлесің келді бәлі. Қазір бет салқын қаш. Табиғат рахимсіз ал. Әгелгіне яз түгел. Көзе бар. Әгелгіне жай түгел. Қышы бар. Нәрсе? Базалдайсың ба? Базалда. Базалда. Мен сенен күштірек. Білесің бі күштірек. Мен қазір бармақтарымны қыстан. Сен өлешексің. Білесің. Бұрықпа. Мен сені өтірмеймін. Мен не құрбанды. Еші. Қышын өткер. Бұл тұрмышта емме-қиме қышын өткеру. Ел жеткеш, тағын шығарсын. Еші.
Сен hürmetli Neşe. Işak. Öncelikli bak. Selim hüküm ne kadar indi? Ahmet, bu izzetlem soğuşka gitti. Şimdi nega kirega barar o şimdi nuteliga kirega. Ana şunay. Hatta şu senin nuteliga kulum var mı ya? Kulum var mı? İseri bendensin tükülmüşsün. Yoksa bir sırrıyında bütün dünyamı unutturuydum bulmayı. Var urnuna düş, var kişilençilik. Düşmeyeyim. Var. Benim anda çözüm gibi. Var düş. Düşmeyeyim. Bile. Var düş, var. Düşmeyeyim benim anda çözüm gibi. Var düş, kişilençilik. Var düş. Benim de düşüresim gelmeyip nişliyim son. Ömrüm bu kişilerin gözlerine karab yaşaydım. Bir vakitte de aldaşkanım bulmadı. Hazır saat sayın, minut sayın aldaşırga turu gile. Ulan, tebikeyim. Dürüsün nekesi gile, dürüsün. Dürüsün. Hele yaramay. Koşan yarayım. Bizden ola. Bunda girecekler. Kimler? Ola! Men gidip oralar arasam bir oyga yakın koydum. Şöyle. Onlar girecekler. Onlar maşina bilen girecekler. Girecekler de bütün dersenin bastığın üstüne getirecekler. Sen nerede değilsin? Ağzından şil olsun. Olmasın. Bak düş. Bak barbalar cikseler benim bu boğazdan barmış çıkarmayacak mı? Düş. Bu boğaz benim için kebir bulası. Bak düş. Bak. Kuresin o kadar kavuzuna çıktı da. Bak düş. Bak düş. Düş. Bak. Mene şunda gına koygan edim. Tille koya buldu. Öyle uylaysan da, uylasan şulay oturup eğri tavuk bulmayı. Mene ben uzun da üstüne indiriyorum şu uy bilen. Şuna çıktın mısın? O kıyas çıktım. Benim turboşunu bilersin bittiğinde. Bilem, balaların bu bikenini de bilem. Ey tuğgılar zingiri, zide verdik biterler, birsinden birsi vaklar. Öyle kapuzdan yerden sırargaydı mı niyetim? Estağfurullah, zorlan taşadım bana. Yok ahiret. Yerden sırarga tuğuluydu. Yerden iterge idi niyet. Yerden iterge? Eyyim. Soğuş var abi. Onda zingir bulmağın gibi. Bunda da ağır, onda da ağır iş isininde. Benim izle bilersin. Bir işler idi. Ol demedi, yol demedi, işlerdi. 10 yılga yakın igelip okşaşıydık. Mine şu okşağımız var. Mine şu okşanın fond abarunuğa birirge idi niyet. 3 gün 3 gün uyun ulağan uyumuşuk ahiret. Ne kine şitaysın? O yüzden hata bulsa da haber ettin misin? Yok şol. Bit sur iş bit. Yazarga kereydi. Yok kişiga neydi gözlasın ahiret. Nişek yok. Kişemine hata keldi deyip duraydın bit. Kildi dersen. Tamam. Ol bir tane hatlara tugun. Kimle hatları? Birisi de onu kıtugun. Akıp taş dostunun hatları. Frontağı bir dostum. İlgis benim kuz aldığında helak buldu. Uz kullarım bilen jirlendi bu kağıt yazdı. Şunday haberini nişik eğitimiz yedi bana. Eğite olmadım. Uyladım da kağıt yazar kaldım.
bir-iki ağız söz bilen gene bulsa da, oyuna bilgine akıl bulsa da, bolalarıma irim isiminden hot yaza olmazsız mı dedim. Üzerinizden yakışısı bulup çıktı, yaza. Ondan sonra hotı kilim. Ne böyle? Neydi batırsın? Ne böyle? Neydi batır? Gidi dağılar, şuradan uzun batırlı. O hele kişilere sürgürme. Bolalarıma işitilir, yuvarga tutunurlar. Koşandan sabit eytirge tulu gideşe kilivin. Tilkazirge tulu sunumla. Buna şu akşamı font agadonluğa verirdim. Buna kuşkımı, buna bombumu yasasınlar şunda. Üzüne ağır olmazsın sana ne öyle? Ahiret, nindi ağırlık kadar güzel idimedi. Tizle kışınıp kına koysunlar. Ahiret, sen de hukuk kursan, tevakkaliyim. İyi öyle? Benim rahmetten başka bir sözüm de yok. Yani ahiret, koy demeli bolaları uyana başlaganda, koydum da o şekilde işe gittim. Ahiret evini izle, izlesen tavılavuz. İzlegeç bir girek sinir bulup gider. Topkaş iş su da sinir bulup. Gülü kapa beni götürürüz. Ama değilsen fatihleşe gülü kapa. Koyamırdın. Ele bile tışta koydum. Gitmek diyem jimergeç. Kapşıklar yanına yapkan idim. Yıklam bitkendim. Şunda homaklık kurdum gülü kapa. Ne işe gidip kurdun? Hero edip kurdum gülü kapa. İyiymiş. Bir marşal ordinarla şey kendim. Soldatlar olatıralar, homatın düşüne toğatıralar, olatıralar, toğatıralar. Homat ete jitti. Mena başka gerek miydi? Soldatlar onun sayın, sen bizni kıtkardın. Bular sana deyiştiler. Şundan, Homat yanıma geldi de, kulağıma pışıldadı. Gün sulu afı et. Hat yazarga vakitim bulmadı. Mine şu ordinarlığını alıp bitirem de, cevap hatı yazarmın dedi. Bugün kartı kileşege bir kaplar. Mine şu yavrularımda izlep başlarım fatı bitti. Kara yavrulukunu yaratmayız. Şunu beylesem başlarım avrayıp gitken gibi bular. Köp mü izledim? Olmunda buna yıkan. Elle bir de şotlanmadan bir kapa. Şotlandım. Bik şotlandım. Halimcem Kiyo'yda Qaysidir zamanda soldatlar soğuşqa kirir aldından ak ko'lmak kiya turgan bo'lganlar deydi. Mine benim de ko'z ağlarım yaktırıp gitti. Yok, men ona aytmayım. Tush silahına şotlanmadan sulaydı. Yugurib kelgan bulam tag'in. Şotlandım. Anısı işinde bik şotlandım. Düşün en olsa, nindi bəxit bulur idi deyip şotlandım. Sen anı yaratma. Sen anı gütme. O senin şunday zor mühabbetine denk tugul. Nişik denk tugul? O giroy tugul. O ipteşlerin kutkarışı tugul. O ipteşlerin helak iduşi. O korkak. O ede fazla kaşık yattı. Yürü.
Buradan geç. Nasıl? Sakal meyfanı kartaşlar olur. Niye? Biraz yetemeydi. Dağlarlıkta değil. Hediyimdeki mi? Anaka. Kisiyle görme. O bütün dersesin uygun tutaydı. Özüne, ötken kişiydi beyim. Kalaş göbük. Min de uygunlarını yaratam. Benim nerse bilen iş işli başlasam, işin iş tügül. Jofağına. Ediyemnin uygun bıçakları bilen tukmaş kisivi. Uytulep koygan baltaları bilen Utun jarığı. Uytun şangıları bilen Pişen şahı. Şunday rahatıydı. Utem. Güde. Önaklı arkadaş kış bekleyen akrabalık bulsaydı oran ki. Olur babam. Olur. Oraya niçin geçerip gitkensin? Bu akıl metni değil. Abim nasıl mı? Abi yanlıka. O'zingning bir narsangda yo'q bo'ldi. Ma, bir ki. Fantasındaki Bana ne kay? Min etkege şağımın mı? yok. Abim ha? Аңадан ұқсамағансың, Kimge şağımınsın min? өзіңе өзің ұқсағансың. Bana ne kay? Niye sen uzun da giyindin? Mini de giyindirdin degендей. Әйдә киттік. Қойда. Өзің барырға телемедің. Мен сені қазір өзім ертем. Ранкей, мен бір қояға бармайм. Мен сені күштілеп қалып бара шақмын. Болмай аша. Әйдә. Қоярман кей. Әйдә. Сен нәрсен кей? Сам. Сенің тышқанны бозыңнан бошқа қошар орын тапмасы үйлесің әлі. Тоқта деймін. Барым нешақ? Тоқта!